Iyi ni Nzuri Business Group Limited nkuko bisanzwe, tukaba tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye Igahanga muri site. Ni inzu nziza cyane ifite parking, ifite kandi ibyumba 4 ndetse na toilette ebyiri, ifite salo imwe ndetse na salle à manger. Iyi nzu kandi ifite cuisine nziza cyane igezweho. Irahendutse kuko igiciro cyayo ni $35,000,000 gusa. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro biroroshye, wahamagara 0788 48 67 cyangwa se ugahamagara 0782220123. Ushobora no kutugana aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza hano kuri Feruje zo ku Muhima. Uramutse uri kuva Nyabugogo ni bumoso bwawe, ni ku nzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Iyo uhageze uhita uyibona musi yawe, musi neza inzu yahoze ikoreramo Yamaha. Ushobora no kudukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu wanditse Nzuri Market kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube channel. Ugiye kuri YouTube ukandikamo Nzuri Market utubona 5/5, cyangwa se ukandika www.nzuri.rw. Nzuri Business Group Limited, ikaze.